की खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kashnong Minriang, Kabadang Hab Hapo ka is Kasi Hills District, Kadetang Maka, Kashnong Kabakinong Reb, Klapai Kamat Bantala Katuk Anisnam, Banreb Uso Watermelon, Lani Upatau Sokya. Nakaliang jongi kumkinong rep, ngidon nakani kalum, nakani kajaka, bangi rep ni so watermelon. Lanes no jongi ong soki patau. Tika jing rep jongi uni so watermelon kalong ba lengba kini ki san bandrus nem. Ngi persiang ban rep boros kata ngi 4 rep Yunuso naidang menta kumbasan badrus nem ngila persiang ban rep te hadin kajing yarap ban pensapriang ke beti CTV mensyap snem ya ketoko video ka ban nakaliang jungi kum ginong rep nasionong ngila dep ban pelaj kalong kajing yarap sibun yang kum kasnong te dokumen sibun mentaru nakaliang beti CTV hadin kajing kren sutu ban ngi ila kloy banwan syadu kan kajaka hangdo ani kasnong kajungi ban pej ban ring ya kini kijing rep watermelon po snong jungi Hakan ni kasnong kabayat ko ikakapot jang ka West Genty Hills bat kakapot jang Ripoy District kibabon ni ginong snong kidi kibaim kamay jakpo da kabarep ikimarep kumusing usensar kakad kari dokha kari kanyang rindia makiwek wede kimarep ni kijing rep ba ngirep barok soyom te using dewe uji rep bangi kamerep nang tau sensar rong rep nang ta kubar rong rep kini kisok kipai kijur kijihap kumta rengkat bune watermelon mentau snem dengan suong watermelon ngasuong no mentau snem wad ya kador sensar lala kador watermelon marbeleng ong ta nomar bapi kador sensar kumbalong menta wutu bahangi tit sopsan sopul lai sopsa kumta nasional tu basni upat katsan kunta arpau tekat bayune ngidang la bandi ya kata kador kaba ngidi dor sensar kan Kakin hun lum kubo jongi haka kakandai trek unai tung arjar arpusan kalah hiara syaka kasnong banlet jingo akiling tha balarep Yuso watermelon, haga balasaki ba uni uso, umi kinray bah, namar kajing sebo jonga kendo, kebakin nongrap kipinan kam, tang na keej masi, klam kinu-kinu gidawai chemical. Mensua kan kajaka ka bangirap sensar, te hendrai mentaru ngirap atat sensar hendrai namar ba sensar dong ret te ngirap shadow ne kan, namar bala rep sensar tangkum ne, kemut ngiyok jing mentoy tahu sensar. Red habang irap pat badune uso watermelon kemut kalong jing mentoy yangi te yaune ujing thung watermelon ngi sa thung habnai March ber April ni munai Mei kunta te une umda slam tan tangai bnai ngi la yokhaj amar ngi subu ngi thung April kemut July ngi la yokhaj pet kumalong menta la siteng ngi la yo ban supply agi jaka along ngi la khaj la kini ki ba arta yo la tayom chuang dap khaj Hadu mentaru nginang don. Te une unkut hadu benai akos. Last week benai akos. Uba jeliu jingmut lingkoi berba super ngat. Ki arnu kinong rep kliat ho yangi. Baka jing angnu jonggi kalong halor kador kamur. Namal bakum kinong rep ki barep shitom. Ban penmi ya kas ep kasar. Kim na kamyo nong satya. Kat baki nong kayi ki juthi di ki marep. Ki kamyo nong habadepat hayawahan. Nakaliang ngajungi kum kinong rep ya kan ingin saya syong perkat ni syang don jingmu ba ngin don kamban don da ka kenhun lane ka seng mu ngin form no kum ka seng nang ba namal menta subu nga ngadai no rep ngan ki marwe nginam la lai ai mar balai don ka kenhun ka batur ka khmat ka ba ya dawai kata te ka jingkwa jungi kalong ba ka sarkar kan phai khmat jingi kinong rep hanung kendong khamtam hanis no jungi bobun kinong rep balakran mene tekan phai khmat kan yarap lem khamtam habaide bat kayo ka hat kador kamur teng-teng ko abon epi ngi kinong rep cisngap bangirep la so
long sobang telah sulam misep la misar reda dipat long kami hap te bat kador badi bateng-teng ro nasubun ong ba rep sitom mangi kino rep kad ba da dipat yo nong ki we kata ro ka we ka bangalap kum kino rep ka bangi sya nyon hak tak kom kan namar jing sya de ban unong rep de ban im namar boleh buat rep sitom ene kum bolong menta sibu ngin ainuk saw ni watermelon ni nang ni di life hole pesan kum ta tinggal ada tit ki bro benayau pat nyopo propos kilo kidang la kamur kata kamut ngi kino rep menta kan ni teng-teng ni ayap na kata kan ka jing bomdon kayo kahat kam tam bolong menta kamut kadai kayo hi ka ba ka dor kamur ka ba penyap ngi kino rep kan na kalian jungi jing sisa ngila don jing temu ban ya kendu ade ki bor sarkar habede berkane ka jing rep ka jungi yo ni watermelon namar kum bolong menta hadin ba na kalian jungi ngila play tu video aus nam ladep babun ngi komen ki ong ba ngampat ju sngo ba don kari khasir ba penmi yo watermelon ta te nak len jungi ru ngila don ke jing temu ba la kum nuru ngin approach ka sarkar ban khamtam jisya ngila mut ban temu ba let's say la ngila yo lat la yo albit la biang ngin sa penong ru ka watermelon festival hang ni pusnon jungi ngin sa khot ya ki tanat rekam sarkar khamtam habede ka menteri karep karyang tenare hadu menta kata kajing temu jungi kadang sa baik tang hangi ngimpat laban approach ya ki bor halor ya kan mentau senam kelas dang penkiu ker komram marngi ish men syam senam ka diman kelas dang don kumala pen pau mene te mentau senam pat labun ki bala rep khambun mene nganang syuaban poeng neng awan ban keli kitu ki ba kinong rep ki ba marjan ki thu ba ka jingrep jongki menta kilaya kumbal laiton sauton te ngakeli yaki kai ga jing namara ngai lede ngarap te handai tang khendiat ngarap kamda don jing nga handai kini ki blarap laiton sauton ki thu nga ba ki ong ba ka jing ka ba kidon kalong ba une u watermelon u bangirap chane habangi tit sambai na ngitit yau ne uso na shilong sambai ngi obe na shilong ngitit yau so yau tu so ki bala wanra lesen na sabar jela te ngi kunai itu sing sumbai kunai itu sing sambai te satung te kabalango kalong dang lara sekanega area jongi une watermelon uhe te katba ka yo pat ka ba ju supply ki demand pat ka ba khambon kede ka demand ka jur bhai kini ki ba sikilo ar kilo ka jur bha ka demand ten rekum ngalong mene ka jinge kalong bangi sene dang lara yo no sumbai ki mi hado 1 kilo nyau kilo wei temene ki bun teli ki badang sa hang to hayeng ki ong kim don syu ki nong khayi ki ban sim namar ki ong lai he than te kumolong menta ladang ngirap sauton arton kin san o hayeng kade ke jing tengim te pikanu ka dau tong ba ki ong hayo mla supply bal he than te kumta nga kerpat ya ki nong khayi ma khamtam me ke yo ba kin deban simlang ki bahe bat ki barit thnang bagini ki bahe kinom sa hayeng lam kum ta bapli ki nongrap ki laong da hagane ko kom te kamut kan bu jing le sela cham snam kimnut chu ban ram